Kikhubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors, the all-new Altros. Now, with more exciting features. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ke college babahatam nagabenta ke jingkuli nursing but paramedical course, hospital training, hinyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo India but shabari. Na benta ke jingkuli ke jingsio ka baret but hila ban legu ban kuli da ke education loan. Hila ruban sekolah number kendai nyo saw san riu pranot. Lani kendai pran riu laisan, ar riu kendai pra. Unong song jongka panaliar jowai uba arki rembai ulawat jingtip lengbaga right to information nagatanat PWD Roads Shangpung Division halor ke jing pentrekam yagi surok. Uni orang ba ula kena bakatanat PWD Roads Shangpung Division kalaburi yagi kerteng jongki kontraktor ba pentrei ya kam ya ke surok ayu ki pentrei bat katno ke jinglut. Ulayo ya ke jubab nagatay ketenat ba katkum ki kendon jong ka RTI kimla ban ai ya ketay ke jingtip henrei hadien bala pet janai bha ya ki kendon uni orang ba ula tho biang ban pan ya gani ke jingtip bat ula kam ba ki kendon ki sya ban ai ya kata ke jingtip henrei hadu menta umpat yo jubab. Uba rambai ula ai por laisngi ya ketay ke office bakan ai ya ke jubab namar ba udang penkrek ban ujor syaga loka yukta. Ulaya tu bau yo jingtip batang hapo henriu benai kani ketenat kala pelut san klur tengka tam tang haga ban maramot surok kat bagi surok pat kijat rathai. Ka jubab jong RTI dated ka bangalabo naga khasan cek benai February 2023 nama badan election hadinan tu Malaysia jigini ke jubab. Nalayo ye jubab tang batang bawai ke question number 5. Ke question number 5 kaba nga lathok please provide the name of the contractor, name of work and amount to pay each contractor for the said work. Habida by clinic question number 5 new executive engineer ula kedawi nga ba katkum ke section E bracket I jong RTI Act ban I yakni ka jubah. Hadin kita nagilin jonga kum nong wat RTI ngalam phabian ye gijing tho siok new executive engineer uba di tarian badai executive engineer jong Changpung division hakalai trik pada August 2023 hakaba ngala ai gijing tho yang ban pan ni jumpa kat kum ko kondom jong ke i schedule e number 2 jong ke RTI Act kabala kadau syai ba kini ki question bangapan kadai hok ba pun ai amdei ban puri ya kini jingkeli ke bangalapan handai new engineer nadu kini electric August hadu mentaru klaim ai ya kini juba wala ai poli ban juba ru susnap ya kini ka jingkeli hai bide bat kini negilam jongang fa pan bu Maka bu jingkeli ngau new executive engineer jong ke Changpung division ba na duno ba ulalong halor jong ka ai RTI kapal passport jong ka parliament nama katkum kene ka ka kedau syai ba challenge yang kendon ka RTI ka bala ai apo kali ke jong ni habade bat kini ban pensisa susu ikene ang ingila 5 yang ikawai ke RTI apo jong ka NEC Clear Division Big Road kejo kejingkeli nila yo aku jubab ka biang iklam kentai tang kawai ru jubab kentup ya kata question number 5 kabangalapan kabaki kentai hang ni kepenpau ba new engineer tim ban aya ini jubab nama wong yo dan RH London kabengila man jor ya kene jingsiam jongi habede bat kene RTI yang itu saya pi ba kading RTI ka ngilap jing file jong ngilap ba ngipan ya jing pendut hatu ka new kila pendut nak bentaban repair bat maintain ya kene surok kibudan apa kene division pilai menta laduk nesor aduk nong kendong borok ki surok kila jotlut klaim dan repair ni tipa kat no ka amount kila spend hang to hak
hak supporter la ni hak sistem ka annual budget na bentaban penlut gitu andai kecing siam jong iba hak to division habang ilai kato kan itu dijeka ni siam ba kipoponi ki surok sepo internal road ki job ki surok claim dan repair ki propose ne katba ka amount pat ka bangiliyo kecing penlut hapok to division within 6 months kecing penduduk kalong how news nam ajab apo lai kalong hak subdivision number 1 kita penduduk kelur sapau lai lak hadu ju hak changpung subdivision kita penduduk 1 kelur nupau lai lak tengka kemud kecing penduduk berok kalong san kelur within tangapo nru penai kita penduduk san kelur nak bentaban repair badminton yang ini surok. Habis dari bad kini negalian jonga kuk nong file kini ka RTI kuat panong pa hadin bangarang up yang kini ka question number 5 hadin balayo nga ipor ya kunju nga ipor yung new executive engineer ba un ay ya kejubab hapo license la daun jubab yang kini kecing kali question number 5 and ay kecing jual persya yung State Information Officer. Nama anda kaliyo yang ini detail. Nakaliang jonga ngalepen kret ban lepen kret ikut kisla ban ujol yang ini sepo ka Meghalaya State Lok Yuta. Nama kini kejing pensurwaka yang ini bisa baik-baik. Kabak klip kejing tray kalong kejing pendeput ban kejing do kejing bentoy ya kinong snong ban ya state ini berokowai. Kum berpiyo imenta hakini gibenai kepala dep boro-boro ni keren ni sini dong surok kaposo ponong kendong ndai ni ban tip hadu kakno state government langbar department kalemang dan tentang penduduk ya kini di repair and maintenance katba ke kampat sport bon ibum dong ya ke detail jong kini gisnong ngamla ban itu entan mangana up ya kini jubab hadin ba ngalayo ya kini jubab ai ba pi keyboard ba halor ki bidai ban le inquiry bidai ban hadin nang ta ba ki sa ai ya ki detail di ba kumno ke jing siap jong ti habe de ba kene RTI ko ma fai bo champung subdivision PWD road section E section bracket I RTI Act 2020 tumla ma ai ba ban tumban ta kini pat kendon kebangapan yang ye kini letter jonga kini pat kendon ban ba kekendon 8 schedule 2 jong ak kebekerteng jong department pendidikan tak bak soka ki pakaan pelai no nomor section 24 jong ka handai wadat pelai no kuntaya kini department yang pendidikan sorka kata kebangsap kam kentup di kecing ajing tip sepang kecing bangsa kemud habingi pani di bil barilis ide ban yo kumlung tip ia kedua kadang dan nyinjok yang kita izin pendud kakun kini an budai bantai kemudian ulawai li yang kini kan section and political nam la banong ai tambah habe bab ni engineer kejing buri jong mu yang kini bermula ban ai nama budai buru besar kumlung tip ban pulih dunia yang kini tak kumlung syuk kudau kain bit ini nong fire ai kumlung syuk kudau ini nama balai Syabangan press conference tu ngalai kue kecing tho papanjing pinsai habis bat kecing lap jong ni ko RTI semua bawan pinsai ya kata kali taru susngap mentala abnai plan play ai kemud usong ha tu shooting ngamud bau tray menta ba ula longkun ko private property harla dai nong tray ba dai ban subab kan internal dai ban le ban conduct ya internal inquiry jong department kan dai susngap ai long kun we isu se ko bawa nalo ba ki tendang ai ru kudo se bom dai ban kudo ko kono nya ban ba di ngai ai ngai yogi ba ki pai ba jong ke division mana kes nem ki pai ba ban marmot suruk sno dan prepare tengah cubu kecil perkara dengan apa ki mang ya bisa ban maintain si surok ta seno kerja balai pai ba hami dekat la jong ban ya le ban ya tray untuk surok seno ja ki kontraktor seno ja ki tuga bisa bagaimana tentang itu kumba piyo in ta ba teng-teng abadon ki emergency work
dari kesorkan besubi untuk nama ba don kapjing mai di baik kapa hanya ni kepisah entah anda yang kini minta sebab pun kita pelai bisa